mai ni somni pali sang ni somni paruk chol ni ania bazar thlir tu te chibai ule nimin khan Iran ko pui terana Pakistan Army Chief Asim Munir le Iran Ram Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf te chu anin bia US le Iran inkara inbiak nakal zela thil sang an soiduna heta hian Ghalibaf hian US chuna taka voin US hian an atan so le Iran an bom le ni chuan amma ayana in an chang le don ti asoi Ghalibaf hian hmalama lo soi tawngin inka hayan nei chungin Iran sipai te chuan an ral thuam an siam tha a anin chek muk le hle to ti asoi boka kan sipai te chuan an ral thuam te chei tha in anin lamuk le to a Trama hian ata sawa in dawa tran le ni chuan kan chan let na chu amma aina na to anga US tan po hlawom to khopang atiani hetianga Ghalibaf atong na chan hi zirtop ni US President Donald Trump a senior national security team te ko khoma Iran laka chet lak le dan tura soipui wanga ni bera Trump hian Iran nenan in biak na in rem nan nei theilo chuan asipai te chet tir le maya ril ruk ni in report ani heti lai hian Trump hian Iran chuan in rem na nei an du tak zet ni na soinon le a Iran hian in rem na nei thuai an du tak zeta engthil nge thleng don kan hriang chu Iran kan be na khan na hle a achan po nuclear ral thuam an nei kan phal lo wanga ni a du than tur dang kan nei lo ani ati ani Axios in an report dan chuan President Trump hian Pakistan kaltlanga Iran an biak na abeise angin man son chak theilo chu alunga oi to lova chu wangin Iran hina taka beinon le a nena puang tur lo abeya duani hetianga ni lai hian Pakistan sipailal Asim Munir hian zirtop tlai khan Tehran khopuya thlok luta Iran Home Minister Eskander Momeni chuan alo dong songa Pakistan chuan US le Iran inkara inremna tuan tlinga theinan theito pan chhuat ti an soya Asim Munir ma hian Pakistan Interior Minister Mohsin Naqvi chuan Iran khopui Tehran hilutin Iran mi poimo te lo kom kwal to bokani Asim Munir hian Ghalibaf baka Iran Foreign Minister Abbas Araghchi a kom boka indona chole lo nan inbiak na nei chun zom zel chungchang chu an soilen berani thu Iran state media te chuan an soyani heti lai hian Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani chuan US President Trump chu telephone manga bia in US le Iran chungchanga soipuya Pakistan malak na te po an soiduna Iran boina chu punlun zel lo na tura malak dan tur te po an soini in Qatar Foreign Ministry chuan thu chu siamin an tar langani US media agency Axios le CBS News te chuan Trump kai shwa US sarkar chuan Iran chu an sipai te beitir le mayan du ni in an tar langa President Trump chuan National Security Team senior official te ko khom na hian Iran laka che dan tur thui takan soi ho ni in an tar lang boka he meeting a hian Vice President JD Vance te Defense Secretary Pete Hegseth te CIA Director John Ratcliffe te White House Chief of Staff Susie Wells te po antela inbiak na nei chun zom dan tur an soi rualin atul hunan sipai te che dan tur chungchang po an soi tel ngai ni in US News Agency te hian an tar langani Axios chuan US hian kartir lam khan Iran hna hian inrem na turan thil phut te chu atop nan Pakistan kaltlangin an pelea Iran hian ngun takin an ngai tua tuna ri chuan inrem na hnai lo antia US hian an rot nan hunhung ber hi an pom lo ani chuan sipai chakna hmanga beilea avau ni in an soi ani Iran chungchanga hian Trump po hian a ril ruwa thak ngun hle a achang chuan inbiak na hmanga chinfel mai theia in ringa zaya do viawa ma se Iran ram hruai tu te hian atum mangina thu an oi mai si lova sipai hmanga beilea vawa Iran an duai du bik si lova Trump hian Iran ram hruai tu te hi hoviau ma se mi puipoi soilo te po ngai tu tel ti achianga ma se tu na hian Trump a khon bol te zinga Iran biak chu omjanei lo ni angai sipai chakna hmanga chinfel mai duan pung zel ni in soyania President Trump po hian Iran chuna takaboma reilo te a he boina hi chinfela nena puan maya du to ni in Axios le CBS te hian an reporta chuti lai chuan thutluk na chiang takero ala om hlei theilo an tia ompo ni se Iran an bom le hun tur hi chu an soilo karin om kher lo ani heti lai hian Iran Foreign Minister Araghchi chuan UN Secretary General Antonio Guterres nen phone manga in bia in US chuan an thil phut an thlak kual renga chintok nei lovin Iran an nor ni in a soya chuti chung chuan in biak na kalpui zel ani thu a soy ani
India rama ron zin mek US Secretary of State Marco Rubio po in US le Iran in biang na chuan du thu sam ni lo ma se mason na nei zel ni na soya zanina emo naktu ka emo atuk le emo chuan thu thar puan tur po kan nei mai the ani ti in nimin khan a soyani President Trump chuan ni zan khan in rem nan nei zel thu a soya CBS in an kom na Trump chuan in rem na thu thlung zian nei to hle ni a soin ni tin kan nei zela kan boru ka tha zel ani atia in rem na hian Iran in uranium thlit fim sa US ne na hlan dan tur po tel ni na soya aba ke ro soibel du lova kan thil du zong zong a felvek ma chuan in rem na ming ka ziak lawang ati thungani heti la hian Trump chuan Iran ne na in rem na nei thean ni a Iran an bom le thut thei bok ti a soi ni in Iran International chuan an soya hi excuse in niminan kom na President Trump hian a soi ni in an ta langani he interview a hian Trump chuan thil pahnih zinga pakhat zok zok hi tun chol ni a hian a thlen karing tun ma zong ayana in kan beile theya in rem na kan ziak thei bok ati ani heti la hian Financial Times chuan US le Iran hian in ka hai chuni somruk chunga tan po selian tum ni an ziak thunga he ni somruk chung hian Strait of Hormuz chu zoi muanga hongin uranium le nuclear program chungchang te po soi ho man tumani anti nimin tlai khan Pakistan chuan thu chua siamin Iran ne na in biak na mason na phurom takan nei ni nan soya Field Marshal Asim Munir chuan Tehran khopuya ti tur ti zawina hole to thu tar langin darkar somni pali liam ta chunga in biak na sang sang te chuan mason na phurom taka hring chok ani ti in Pakistan official statement a chuan helai biala rem na le muan na om theina na malak zel dan chu in biak na an thupui berani anti ani heti la hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US le Iran in kara in rem na ne support lova President Trump chu Iran beile turin na normek ni in excuse chuan ni zan khan an ta langani Russia in an thu hnuaian da mek Ukraine ram kho chak lam Luhansk biala drone beina wanga thija chu mi som pariat an tling to ni in nimin khan Russia official te chuan an soi Ukraine sipai te hian Luhansk bial Starobilsk khuwa zirtir tu training college chu drone mangin zirtop ni khan an beya nimin thleng khan mi som pariat an thi to a thizinga hian meichian tamzok ni in an soya he thil thleng hi na taka chang le turin Russia President Vladimir Putin chuan a sipai te hriat tirani heti la hian Ukraine chuan Starobilsk a hian Russia sipai te drone hun an beya college an beilo nia soin an sipai te chuan international humanitarian law bo chengai lo ni in an soya Russia chuan helai bial a hian sipai mun engma om lo ni in an soi thung nimina Starobilsk khuwa drone beina wanga in chia an seng hoi lai chu internet lama hmu tur a oma classroom chia te po tar lan ani a Russia News Agency RIA chuan mithi som pariat an tling to a in chimkara mi pathuman latanga mi som palidang in hliam an tuar ni in an soi bokani China ram ma lam Sanji province a po zirtop ni zan khan lungal theilai chuana hmuna gas apuaka nimin thleng khan mi som kuan thi to ni in China state media CCTV chuan an tarlang Shanxi province Jinwan kantia liuseniu coal mine a zirtop zan khan lei hnuaya na thok tu zanhi somli pasari online gas apuak ni in jin huwa chuan an puanga China President Xi Jinping chuan cholawa chan chuan na thok ngal tur le he thil thlen dan kim chang chui chuak ngal turin thupe ka ti chuak ngalani China rama hian gas puak le tuilian in lungal theilai chuana khura chima wanga thina thlen nguna wangin an fim khur hle a kumsang ni chho tang khan chiat na lian thaman tok to manglova jin huwa chuan he lungal thei khur en kol tu mi poimo te chu thu zo fia turin hren ngal an ni thu an puang ani nimin khan Al Jazeera chuan Israel ramin ral thu man lak lu dan an zir chian nan ti chuaka kumsang ni somni panni le sang ni somni panga inkar chung khan khovel ram somnga pakhatin Israel ram aral thu man thon lut ti an tar langa hengzinga hian India chu thon lut tam pahni nani Al Jazeera chuan thakhat chuang an zir chian hnuwa an thulak na hnar lian ber chu Israel Tax Authority ITA an ni an tia chu baka chuan Customs Department record le India rama RTI kan ti ang Freedom of Information Request FIR te chu an da talak khom na ni thu tar langin ram somnga pakhatin Israel hnen aral thuam an pe a heng ral thuam te hi Israel chon Gaza nu nau poi sei lo te beina na hmang na sa hle ni nan soya
Israel hne na ral thuam peturam te hi ram pakhata om nam le chikhate mo mi puinol puya hlopa tha du lo na thuthlung genocide convention a hmingziak vek an ni antibok an soizel dan chuan Israel hne na ral thuam petu zinga hian Israel hne na ral thuam pe kan du lo thu le Israel an en san thu mi pui hriat a puang tu te po an tel antibok Israel hne na ral thuam thon hnem ram panga zinga India chu telin USD lo wa thon hnem berania Romania Taiwan le Czech Republic te chu ral thuam petam ram panga zinga an tela Israel in ram sang sang atanga ral thuam malak lu tam ber chu bom grenade torpedo palpu bom missile silai mu le ral thuam lian pat te an ni antibok heti la hian Israel in ral thuam an lei te hi siam tu te ram chu a thon lut tu an ni vek chuang lo ti an soya entirnan India ram ral thuam te chu Israel hian ram dang hne na tangin a leile thei thowa hei hi ti dan phung pa ngai ni ma zok antibok ani US chu Israel hne na ral thuam pe hnem ber ni in kumsang ni somni pahni le sang ni somni panga inkar chunga Israel ral thuam lak lu za somli pahni zet chu US pe kania India ral thuam thon lu po an lak lu za somni paruk zet atlinga top 5 falang ram Romania Taiwan le Czech Republic te hian za som po an peting lo vek thungani bazari lo thlira wangin kan lo me